whaatalo whātui lau whaafonga anga ili nei tae au, si mai lau whaafonga, Talafoa Radio Samoa. O le pō laso tofi o le vai aso fō o le anga i aini usila atoa i lana traffic light system. So e tasil minute le se fulu lua i le pō laso tofi o laso lua leo te sema. Lo na winga laso wharaile leo le ala wha i mai eile atunu atoa ua le to yaini alert levels po o vaenga o la pata inga o wha o ngā nei. Ai o le a muli muli ta ia le traffic light system, mōli lanu mū, lanu mōli, po o le lanu mea mata. Pe ona fofonga atu i telefou ana nafi o le traffic light system leo le a whaalangolango uma i le whaonga o vaccine certificates. Ma o le so le whaalawi lo ai le Verifier app e mawhai e ona whaamao nia e pisinisi. Vaccination pass o le aanga i atu matangata lau tele. I nisi o whaaiungal kabineta na whaamanino mai ei fo el pale mia, Jacinda Ardern, o lo o tū mau pēr le aso luas fulmaleivo November. Tusa leo le aso ngafua o le vai aso fou. Leo le asa ini ai e le malola na whaaiunga o iei nei. Ma ua whaamauti no mai ei fo el pale mia, e le ai pito nu o New Zealand o le a se esa o i le lanu mea mata. Mo au kilani e le o iei se suinga i le aso na whaailoa mai o le a ave e se ai po loka o lo whaia nei o na tua oi. O lo whaatu mawina pēr lea i le aso sfuluma le limo o te sema. Ma ua manino mai lava fo o le anga isa o lava au kilani le moli lanu mumu i le aso wharaile o le vai aso a sau. O le traffic light system maona tu la fono o lo manino mai ei lava le te leo se avanoa sa o loto i tangata i le aini tui. Whaatusa ia i lato ua umona whaia tui. A o le ia o mai le aso e whaaola i le traffic light system, o le vai aso nei o le a whaata ita i ei vaccine certificates. I le whaasilisilanga whailo mai ana nafi, o leo le atatala i le aso tofi nei le aso luas fulma le 5 o November, fale whaiulu po o hairdressers, ma fale o tiulu i au kilani. O nei pisinisi o le atatala i lalo a ia inga i tangata ua umatu i pui pui e lua, ma e au whiele te tau na wha o ngā ufi fofonga, ma e mawhaiona ave ese le taime whaafunga i le au. Sau nol pale mia, o se avanoa le leile e whaata ita i ei vaccine certificates, ai ele i o umani usila atoa i le traffic light system. Whailoa fo ele whaatona sila le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, mai whaata ita ingo lo o whaia o le Verifier app mō pisinisi o lo o solonga manuia. O le tatala o whale whaiulu ma whale o tiulu, e le o au fiaile loa loa le hospitality sector, ma e le o yeise fuafuanga e tatala le loa loa o ia pisinisi tutono au kilani, ai ele i o mai le traffic light system. Ua whaalawi loa sa ili ilinga isu esu e ile wha o ngā i no ngana Pasifika i tutono ni usila, ai mai se le hanga i le lumanai. O le leo moana o Aotearoa Pacific Language Survey, o se polo keti te le lango lango ma whaatu mawina i le whaata ua o ngana Pasifika. Ma o le ulua i survey lea ua o mai ei whamatalanga whaatatau i le wha o ngā o ngana Pasifika i tutono ni usila. Sau no le minsta o tata Pasifika, au Peter Williams si o e tusa ma le whaalawi loa i no lea so esu enga. E langona le whaanoa noa i le sau i lalo le au whainga o tangata e wha o ngā ina ngana Pasifika i tutono le luas fulu tausanga te aluai. Ma o nisi, ua o lava i le tūlanga ua leilo atu. O se avanoa fwoi o le awa o mai ai pe whapei i le tali mai o tangata Pasifika i ana ngana. Ai maisa le whaatau o ngana mua tae au. O le aso nafi na whaalau i loa matatala i le nei survey whaasolo atu le masina fō. Ma o lo tatala le avanoa i so o se tasi e whaaso ai. A o lomo le Black Friday, ua sau le lapata inga i tangata kiwi e mata alia o no lo o mai whaatasi e matau whaasese. O le wa amata whaasolo le telo whaapitoa whale o loa mo le Black Friday las wharele nei. Ma o nisi o pisinisi, ua wha umi atu whaalawi loa se ia o oile vai aso fou. Pei tae mai le price spy, o le tele lava o tau o loa lo whaasalalau mo whaataunga le Black Friday. E tele ina toe whanga i lunga tau i vai aso, ai ele i o atu i le Black Friday. Na o atu le i las wharele o ta ua las wharele lanuli uli, o toe au mai i lalo. I whaamamonga le Black Friday o le lua afe lua se fulu, ma wai se fulu lua pasene tau o loa na toe whanga i lunga ina ua i le Black Friday. Toe whaamanatu mai e fo i tangata whaatau, ele lei lava le so e mua tau o loa ai ele i anga i mo whaataunga, ai maise le tau o iai le maketi. Pe a fua i Black Friday o tau sanga ta aluai i tutono o New Zealand, o le to tele lava o tangata whaatau o moli mawina le telo pa o le tau o loa o le aso, whaatusa i whaapito o te se ma whaasolo atu le kirisimasi. Matala muli, o lo solonga manuia le mai COVID record leo lo whaatalo sanga i nai vaccine certificates, e o mai le tai awana nafi, e tusa maletasi tesi maletasi miliona talo sanga wa mai a whaia mo tusi pasi nei. O le ata pape a o tatou se e atu le traffic light system, mai reporti e soifua maloloina o lo o le lei.
O le ana faisi tele ngese o le system I te tono o le lua aso talu na te tala lea system online I le vai aso talu ai. Ona o le to a tele na nga ia I le taimi tasi, pe ta ina amata wha asolo solo manuia mai le asolo na tolu. Ua fautua I nai fo ele soifua malolo ina tata kiwi uma wa uma tui ia nga I le My COVID record e wha atalo sanga I nai vaccine passes a wā le wha asolo atu I le sama. Tala nao le tae au manuia le nei aso.